Kencang dia bos. Batu palas melintas di logas. Ayo hunting di palas, jangan malas-malas. Woi, melintas Royal Class. Masuk dia, ha. PMH nih. Noli basah. Woi, mantap. Indra SE21. Oh, Bang Tamba. Sehat selalu, Bang Tamba. Oh. Dan Jaya. Driver muda anak nih. Woi, mantap. Oh. Kencang dia. Ajaria Wisata Idaman. Oh. Oh, nyaris guys. Nggak mau ngalah truknya apanya. Padahal masih cukup lebar. Terjadi percekcokan sebentar. Mantap paman. Medan Jaya. Oh, ngajos jogi. Masuk putar mas, woi. Take over ya. Mantap om. Oh, masuk lagi dia. Oh, terhalang truk guys. SE21. Genjot paman. As motor. Masuk deh masuk.
Konco mesra. Yuk. Masuk dari. Wuk. Oke, mantap paman. Oh. Pariwisata. Oh. Masuk dia. Tombak terus. Ha. Oh. Masuk lagi dia, bosku. Dumai, Pekanbaru. Oh, pariwisata. Ha. Oh, ngobrol sekali dua nih. Medium pariwisata. Om. Ayo. Oh. Oh, masuk dia. Oleng dia, guys. Woi, mantap paman. Ayo. Belakang, Wori, belakang. Oke. Oh, alas. Banyak paketnya, bosku. Oh. Oh. Oh, sempat start double decker. Masuk dia, bosku. Oh, maksimalkan power tuh, bos. Mantap, bosku. Wih, oke, mantap, paman.